Ovo je Astro Python, u prevodu Astro Fijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za januar, februar i mart 2025. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u Jarcu. Vama je ovo povoljan period za posao i za zaradu novca. Ako niste već dobili unapređenje, onda sada ćete ga dobiti. Brzo ćete zarađivati novac, a još brže ćete ga trošiti. I kao da ćete se takmičiti sa svima oko vas ko ima više novca, imanja, kuća, auta i tako dalje. I želećete da imate što više i više novca i svega materijalnog. Samo nemojte niti pozajmljivati novac, niti uzimati na zajam novac. U suprotnom doći će do problema između vas i osobe kojoj budete pozajmili novac. Ali ako je obrnuto i vi budete uzeli novac na zajam od neke osobe, onda će opet biti problema, pa čak i ucena i ko će koga da kontroliše i manipuliše. Možete dobiti novac od osiguranja, a troškove možete imati zbog partnera, to jest partnerke, zbog kuće i zbog porodice. U zadnjih par godina dosta od vas su imali šansu pokazati svetu svoje talente. Znači, bio je period razvijanja vaših posebnih veština, bez obzira da li je to bio neki talenat koji ste otkrili u sebi ili su vas okolnosti naterali da nađete novi način zarade. Jer ponekad samo pod jakim pritiskom i pod težinom problema koje doživimo izlazi naš talenat. A u principu svi smo za nešto talentovani, samo treba to otkriti sebi i svetu. I još malo će potrajati ovaj period, pa iskoristite ga. Razvijte svoju kreativnost, makar to značilo i rizik i dobitak na berzi ili na lutriji ili bavenje nekom vrstom umetnosti, kao na primjer muzikom. Što se ljubavi tiče, može se desiti da vam se vrati osoba iz prošlosti ili iz prošlog života. Biće to ljubavna priča kao iz filmova sa puno mašte, snova, iluzija i prevelikih očekivanja. Ako ste slobodni, ljubav možete naći preko bliskih prijatelja ili ste vi prijatelji, a može i preko društvenih mreža. Ali mogući su vam iznenadni prekidi u ljubavi, raskidi, stalne svađe i nenadani gubici, ali i periodi odvojenosti sa voljenom osobom iz bilo kog razloga, da li zbog svađe, da li zbog putovanja vašeg ili voljene osobe. Ako ste u braku, može doći do svađe sa bračnim partnerom, to je sa bračnom partnerkom. Zdravlje bi trebalo da vam je dobro u ovom periodu. A ako imate neki zdravstveni problem, onda očekujte da se to brzo reši i da brzo ozdravite. Inače, vama su osetljiva pluća, zato ne bi trebalo da budete pušač. Kao prikrivene bolesti, kada lekari neće znati šta vam je, možete imati problem sa srcem i sa krvnim sudovima, a to znači problem sa visokim krvnim pritiskom. Za one osobe koje su mlađe, može vam se desiti neplanirana trudnoća, pa pazite. A ovo važi za žene. Možete imati problema u toku trudnoće ili pri porođaju, kao i mogućnost za carski rez i abortuse. Ako vi pazite na svoje zdravlje, naravno da se ništa od ovoga neće desiti. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.